Tolong namin tuha muna. Lumuhin nga lumagtubo namin ibaga sa pisyon. Ala dinas ni Rohata ibaga sa pisyon ng Magdalo paso-paso pag sa rebellion yan ako te. Posrohan namin mula tumalong na hurang lubi. Yak ka galing taon mo posrohan namin. Anang natudua ipagdenggan patol-tolong mo galing tayo te. Lumuhin ka tumatubok ko na sunod na dunok. Asa doon ka mo panaginggat ko. So lima nang bihita sa luhok na. Lumuhin na lumatong namin nahulabot kami iso. So katakot ito. Sadara sa bordo kita dala isa dalas ni Roha. Apalagi sa mga muse, di Roha muse bordo. Tong manglabla. Alay na kita sorak ko. Dari wala ko ito sa mga nawag kapasa. Kung ito doon namin. Titi din na sinoba. Gurang basabuna. O di susadia na boleh besar kami. Tuhatan na manggoy. Perpasun na diya muna. Lumuhin na. Ay ginatiningan. Galing namin no. Hila namin. So niwan ang dihela di bagasat kityon. Mula awag dok. Nga termasuk ko namang lagu-lagu dito. Abo dong sektor binary ngayawan sa iyo. Atin nga. Tama telah. Di gudang diluluan na pinaksangapan na mataraja na tasolibada. Otek silongonon nami tuhamu. Didok na dua-dua. Dabodo boras ni salak. Anggur do anggo boras ni binasa. Kami may atong tulang ni baranak. Kamu may itong nagabi hula-hula. Hebat itu. Ang gopong tasyo galutu di batakas lugar neon. Uli may rurasin ituk tinatak siyan batang turu. Kami may itong nagabi pa inudun hamudo ang gosi bagi tubuh. Isala nima. Asa dohonon nami dilas dirohan nami. Asa gajang meros nito muna hutu tiga di kasinanggun. Roma mo itong nabasa sinawon di buru. Naginoaro may itong titi marakko. Lastot itong rohan nami madjalosa. Dilas dirohan nami dohonon nami nga. Uli may rurasin idung. Tinatak may siyan batang turu. Kami may itong nagabi pa inudun hamudo ang gosi bagi tubuh. Ito bere. Adik dia marinimas buruk kot tuh. Tidak konon mo sa konon do. Beris ni gajah didolok ni si bolon. Au do markasi hotang si raja uluan. Na burjudo atong marsenduk bolon. Dangolo malaga ay ido penago sarihon. Ay molo pa malaga at juma au burung ni raja bolon. Ido tidak konon muda bereda. Ngadua hamin apa na sa buru, na kuna siya na be. Oh, udah pula. Alay, sino konon mo mo siya. Buru tu berekon. Do honom mo ma so ni si dua-dua naman do. Ho buru di baga sapat dikeno nung ako jalo kami hamo margadagba do si bolo. Asa si dimpuan penyabungan daw do itu bari batali. Huboto do laging mo nung margalutan maluja ho do matari. Nasi narimi dengan do musiban kubayad do de lamari. Ati dia adong do benahurang jumolo marsatabi. Memang naido kemampuan dengan mau ajari. Ido silongar muda tu berekoda. Iya. Sifat tu ATM itu lah. Dak kora marroha na siya. Dak tuturan badu bahas ibora. Dak tuturan badu ajaran na marroha. Mana nek kudan ke berekod. Di salanima. Do honok kumahata basu-basuan tu ho. Beredo to buru. Asa tu ho metong bulung-bulung didolok di buru bantuan. Horas na ho mauli bulung, badung bahwa tong dalam mamora. Asa berluga, mengaluga hos tulubolon. Sinur matong na pinaham muna, gawin na yula muna, jokas pamatang muna, niat doha kula, torok di hamo hajol mau jelas itu kebanai kali itu. Kung hamo pa, ada orang sahutari anon, inaruh aku benom mudo, kau di hata deh. Ahilinan sebulan. Yung alas rohan Magdalo ito marak ko. Alata ka taboto. Bulodero ko. Nabildo po. Adik ko nga. Gumo na. Wala na silingon. Mungkin ada daw aura. Kira kurang nguloy mana rota. Bisa dari on nang dohonok ke tulang mo. Alang na mas tanggung jawab. Tulang ka tak tulang. Alay mat kubono lang ang pingan na borko. Kumaan na borok ko. Alam mungkin adong ya kira lain na tua. Yang dohonok ke tulang mo. Berdua kita boleh lah pasti matang borko. Yakin daw tangihan magpunta, apalagi sa harap magpunta. Iya. Jadi mau lihat sama dia mo,
wala kang nagpapakta. Siguro namin. Nakusulog yan mo, hindi nagpakas ko, doon mo na nakatandaan ko sa tulong. Dan menusuk sila na hodong na ubigi na matulodong. Kami, alam niyo, pamaguruk-urong. Ha? Ano na nakunangin ba sa pati? Ay, hindi na nagkasiguro niya, doon ako. Unang gabi nagagalmarkan niya nga. Marburhok ka mo, marburhok ko ba rin? Orang anak ko ko. Budoro. Para badlok mo kinasibadok ko. Pasti rin pa nakapagong ahay mo. Nakapala ko doon. Jadi, nitikyon. Kulap ko na. Dahil na ulap ko na po. Munang tapang sirid ang nagagalpakan niya na buho. Saan kalabay-bay ko ito? Ibigay si Matuan. Wala ka mariduwatan. Maulate. Wala ka marita. Irong si dua-dua, gabi rin suaswana mula sa duhud-duhud. Dalo damang matong musik na doho torna, ada regap kita mga lenggang, Laguna titim mga. Nga barjolo ka mo tu jobu di barga si gotang barga dabba e boru dabba dabba mama sulit sonari baru main mubur si bolon jadi bolo kamu di barga si gotang dabba bolon ma Baik Ima. mah itu rasanya. jadi di ibodokku parwahom manio parumeyomon aju mabagak wetang bolo dilaga sarupa malaga muna dua aero kak buru parna dua murang atau itu kan Bodo berjubir apa berjuhia apa? dapat burjudo jadi sepadua lehono ku tu ku denggama ajar-ajari nyon paru main mon itu dah bolu pasal sudah ono kita udah waktu semaru pasal nah dok coba saya juga pasamo manamon na udimon manamon na dingga terlumog di pomparamo na boru dono nami mata do putas jolo-jolo tubuh ditidoi sa solu satu butian pasa to nami ma ulus pasamo to tuhon na boru sa maho tu panggabian aku ni tu panhorasan baru musik nami pan musik dari jadi bisa dari ruang di kamu nama rumah tangga sodong gabi dibuldi aku gabi perbedaan odong bebe si doon kutuho hela nyo guru ko na bajar dopeon alin na sa gede kong memang di pagkateong mo beto habis matun atong kasi gagap di kami
Ale martamiang dohami tuduhani. Ang giyat tubagat na jalapas di pakadaom mi tuhami tu nalalaw na rin ay hatawam ni asagang giyat gabi lumatangga na bagag ka muna di zulo ni nadoras muna terlumuwi ma di zulo ni tuhani. Di majo si pasadok ku tu kailaku iho Buru nakaningi pengawa tao tu si maduan bolo rimas ni buru parna sumartiki songot ni dokon ni akan na dua-dua madokon bolo tumpe orang perbadian muna na subuh di selesai ko ang to perjulo ko tu bapak mo mga lalo odong do tulang ni na amatang odong do tungot tubo ni amatang ade tumarga si otak ko perjulo ulos to tumarga si otak laom ako tutulang ni amat tamon ima tumarga tabba ate da beruda jadi bolotong naipe kela doto buru nabuy karliaw na uhata toy mapausrusok hamu madibagas rohamuna gabi ngataw na dinggam madibagas rohamuna gabi iba manali gabi rumah tangga na dinggat di hamuna sudu di hamuna na dua iya kela doto beruda mau lihat tuh. Jadi mola aku mati tu di Tuhatta di bata. Paha sudah nasi nakap ni Tuhatta di batu hatta. Nah orang gogo dapat hita, nah orang mengerti hita di padok ni Tuhan. Jadi helakku do di boruku, boru helakku na burju, burju doho ale ikut burju mahu takut drama. Iho makela molohui daro buruon alam foto nama buhilala ikut jojo mudo nama ali molohui erik budo potudir ku sadiri hasil nama semua itu dua bahata heng lomos rohaki amang alai kos rohaku songondero ni amang hadudiku nakani ngatulang muna dan mari suang tangyangin rak masih tangyang aduau amit tuh amang hadudikin ima tulang niya makilang jadi kupasah mamang madar helau musik ayam kepada relau oh mau dela
Asian untuk menguasian usul rohani Asian kebetulan penanggudan do dipotong do nokorum son dapat saton ulos orang nama ulos ibadah muna don ang kunang ulos itu di muna tuhat tadi
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tetap percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
mampu. Let's go, Ari. Alay
hota Roma hota song dapat baru itulah dua hari orang mana marah hatu dolok nama Rubian orang mana kami pergi dengan muna nama jalo pasu-pasu kamu hula-hula nami mar di bakada dia hula-hula nami na pangalian raja nami ano pita udu ti musya dia kapakate otta asaw pasata mi di praktikin to ka hula-hula nami do boti maraja nami na oleh ate ma di kasalhuk na kahangit ko na dong itanjung na dong napang berdua Talumoy na raja itu laku pergian. Kalau sangat sangat nalungos masuk sekiraku gereja. Atau nak tulang. Apa yang kalau bayar kamu sirsil berolah seruak. Dari mana ada mak gereja tulang. Saya nggak masuk untuk kondisi sesuai. Walau doang saja berjauh baru keluar punya. Indikator nih si oleh Jehovah menurut aku doa kapan demita setidak-tidaknya ikut motor na patik paling tahun sempurna memang patik bisa puno kalau mau ikut yang mandoro no kugomos ikut motor mau patik paling tahun sonau warna toras atik tidak sasada tangnya komatulang jok di si ikut pasang apa menatoras asal doang nomor tua nomor tua ima adong si panganon adong si numan mariana konanak mariana kubulu mau hamorau bonus di hamorau satuata artinya bolonai mertua kita ikut pasang natoras na barikuna kajang umur di tanah jadi bolo tabu enti sarina bolo nang mertua kita ikut pasang natoras bolang yang pasang pas yang mertua pasti alai langsung di sababari di bata di surat tuh Musa yang hayalan ini nang kajang umur pasangan natora maha pasangan natora nang kajang umur pasti nang kajang umur pasti karena memang langsung natar Jehovah gimana sih honok kutong na dua nakin nga urok ko na dua berkasimpulong tak kuboto alani na buruk kupong mo mangihutong mo tayo butok ko kumak mo mungkin adong ya rasa kiri kata luar biasa mau tuau alani sering dari ibu batakku alaya kinau di ular musa dario kesempatan terbaik dari di batakku mampatung mau bertinggal jadi mau ulus ngobok kami on sarana dong buru lah mudah ceritanya sugut mau berjuho berkeluarga berjuho bersosial berjuho bertulang daun-daun mah beri tanah air ate gabe tulang duduk kemajo sonari di juluk ko muha ada kira-kira bodo bay na masuk si Joshua itu itu lang bot Nggak main, buka. Jadi pinita ni ulaonon asa jupang masa mandok na tatua hotang piniuto luma ilok ni ulumoluan burju ho martuhan asa yang kedengar roh pangamo
asa sa nasulong ma sinukutibutian. Pasata mo ulo sa nobre do to guru. Sahat gabian. Sama to parurasa. Hemat. Lima hatas at tulang muaw. Mama na rin ganali Laguna. Tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya melimpahkan. Waktunya menentukan hatiku dengan rindu. Tiap langkahku
nani yang nakama tabawa paridian. Manang tudia mga lakka bere roto buru usiba da pota parsau. Hei, pada sejenak. Nani kita sau-saudan siap kami tulangmu. Doa anak ulama itu. Dikion tugunay mau tu bagas. Las maroham martanya kami asa jupang nani luluan dapot ajinalahan amang pandai nami. Gabi emang. Hingga mabayan nasa utubuh kami Gabi berenang emang. dohot boru nami tu bagas dari gani bayan. Dio haminato rasmu, Dio hita sudi itu julas sam. Dio ma minum maksud Dio ya tulang. Las marham, las matadin. Ma tutu. Gura minum bereng ngomong bos. Jadi kamu saluran firman tu di merek kuruk burukku jauh-jauh ada pengomongan Dulu ini saya saya kembali dulu mengatap.